Kaburam bat kajing ro shau Balei bat hagri kesingi ngapriang sopai piway shakani ke channel ke jongi ha ke bangin pensawai ke ketien ke jong Balei bangangit scam bau Balei nda kurku pi kat ba firang shashkor ke ketien ke jong try baga kubor ke bangasngo ke download ban yasama pedeng jong pi menta kesingi ke long shapang ke Khristmas bat halor jong kani ke topic halor jong kani ke pang Aku ban wan ra de ki artli ki jinkli ki badon kam. Ke jinkli ki beningkong kelong Balei shim labu ye ke tarik ane Balei shim labu record ye ke sngi balakhayu Chris shagni ke perthai. Lada lakhayu Jesus Chris Balei shim labu jingthmu ha ke Bible. Ke jinkli ki baar kelong Kaei ke jingthmu jong ke Khristmas. Shwai ke bangin ya shikmat bat kani ke jinkali ke beningkong ngakwa ba finken mau baka kintian Christmas hi kamdon ha ke Bible and the walada kamshim ladon ha ke Bible ken mau baki kintian baro ki bala bu dagi brio ngenam la ban shamlut ha ke kitab namala da tholut ki kintian baro nadu ke barim ke minta bat ke ban sawan onom nyam jaka ha ke kitab wat ye ki kamba ke jong Jesus Christ ru fin pulia ke Bible fin shem ha ke gospel ke jong Yohanes ke lenong ke ba atpuwe ke khat ke ba atpusan ka ong ni kentin ti don bon ru ki wei pat ki ke ba Jesus lele ki balada on tho ye ka wei pa ke wei ngatrai ba wat ke pertehi kanom nyam ye kita ki kitab ki badai ban tho amen ke Bible ke ong wat iki kamba ke jong Jesus Christ ru shim la tholut ringi sngot ho ba ke bala tho ni la yo ye ke nongrem ke ba shai ke nongrem ke ba scam ha ke jingi dai ke jingi baru Balei lala ban sngot ho ke no ke badai ke no ke bam dai lingba kani ke bala tho ye ke bangila ban pule ban yo sngo Balei la ai hengi yo men sem ba khoi ru baru la ai hengi ru ye ke jingmut ju perkhat bangin sngo tho ngan ai pi ke nuksa ke Bible ka ong la yalam ye ki khonu Balei do men sem ba khoi kat ki Balei lam do men sem ba khoi kita gilong ki khon ke jong Balei Kitip ba baro ngi hab ban yo skobet ye ke sur ke jong Balei ban khithia ngim don kam ban yo sngo ke sur ke jong Balei ban sat ki khmat hadien bangila khien ke bathia ngim don kam ban yo sngo ke sur ke jong Balei ban letre le kta ngim don kam ban yo sngo ke sur ke jong Balei ngim don kam ban sngo thu ba ke ta ke kamram ke bagi dei ban le kam dei ru ke basneo Kamut setia tang balong ye ki khon Balei lai lam do men sem bukhoi kamut ngim dan kam sho ban pedon kam ye ke jabieng ngim dan kam sho ban pedon kam ye ke rukom perkhat tedin te daw ngim dan kam ban tip ru ke kerteng Christmas ru finam shem ke Bible re Balei ahengi ke jimut ju perkhat bangin la ban perkhat ban sngot hu la ke long na em ke kerteng ke pendon buram ye Balei ban ngi don ru ye ke nong rem na ke tien ke jong Balei la ke long bangin pediang lan ingin kentaj. Tiga kentang Christmas hi ke kentian Chris ke yang dah kebentau Jesus Chris. Kentian mas ke yang dah kebentau ke kentian mas. Ke betau na kebentau ke jingi lumlang jingi riungai Kristan. Ha ke jingi syakri Balei ha ke nuku rukom. Tadi terkedau ngi skotu bagari ke kentian Christmas. Kamlong ke kentian ke basniu. Henry ke kerteng ke kerteng lan ke kentian ke basngau tenat ke pendan buram yau try. Tadi nak kedau ila ban pendan kami ke kentian Christmas. Ti mentang nya poi pat syaga jingkeli ke tagalong Balei shim labu jingthmu ke tarik ke sngi kha ke jong Chris syaga ke perthai. Akwa ban IP katu kat ni teliki mat. Pat kemat ke beningkong ke bangakwa ban wan ra IP kalong. Kadau ba shim labu ke tarik kadai na kadau ba Jesus Christ shim lasdang ar hajar snam ben shwa
De Jesus Christ ula de don lepa na bom jukut shabam jukut. Kin ma ba Jesus Christ ulong ublay. Lara fi shim ba Jesus Christ udai tang ubreo kabamat udang stang ar hajar snam menshua. Kajing ya lenti hagani gesla pertai. Hendoi lara fi pediang ba Jesus Christ ulalong hashua jong getaru dan kam ya gaban sngotu. Ba Jesus Christ ulong ublay. Berkat kum kajing pensisa naga Bible, kat kum naga jing kren kajing Jesus Christ, lara fin pulih haga gospel kajing Yohanes, haga lenong kaba pra, fin syam haga di lenong baga don kajing ya kren. Dagi jiu haga bede baru Jesus Christ, nomor buan na pedang jong ki kem nget baru Jesus Christ udah Messiah, udah ublay, udah nong penem jong ke pertai. Kadang shibun kajing ya kren, hadu kat kini kisgi ke bentaru dan shibun ki brei ke bamengat ya Jesus Christ. Bau de ublay. Pada bau Jesus Christ upendan kami ya gitu ke kentian daga baong. Bau Abraham ulekmen ban yo i kini kisgi ke jongu. Kalau pen bitar ya ki jiu daga baki ong mempat shim ladap tang san pos nam kerta. Balai mekran ni kita ki kentian. Dis ngap ke ya ke jubab bau Jesus Christ wang. Fin pulih agar khat ke besan pupra ong ni kentien. U Jisu le yethu haki shisha ong happy. Menba ompat lakha yau Abraham ngalong. U Jisu Kristus ong haba ompat syam lakha yau Abraham ngalada banlong. Kamut shwa u Abraham u Jisu Kristus ladon. Kani kalau penlong igi jiu baki mut balan temau yu Jesus Christ baru Jesus la buri no elede na makam padai ke por yu bun i no i kani ke slapertai ha ke ta ke por. Kaktien ke Jean Balei ke yethu bau Jesus Christ ula long naru bam jukat. Fin play Yohanes ke no ke beningkong ke khat ke beningkong bat ke baar ko ngani kentien. Hag bemening kong uladon uktien baru tahu uktien uladon baru blay baru tahu uktien ulalong ublay. Uni uladon hag bemening kong baru blay. Hang ni ngi ba uktien ulang ublay. Berngakwa fintip baka way baka kerteng ke jong Jesus Christ kalong uktien. Laban syam ke neru hag kitab jing pen pau kalong ke bakat kendai. Balafin puli ke khat ke bakat saw. Uktien ke jong blay ke ong baru tahu uktien te ulai kenjado. Baru la syongsa hapreng jongi bat ngila yo kami isyanya ke buram jongu ke buram ke barakat ke jongu balakha marway na ukpa baladap da ke jingai bat ke jing shisha. Bible ke ong balai lala ban yo i yu Jisu na marushim ke jing long do finam la ban yo i ya ublay umunsim de fila ban yo i yu Jisu Christ na marushim ke jing long do. Pergi Bible kong u Jesus Christ balong uktien ulalong ublay ulalong naduk ke bamening kong. Ling bajung kani ngila ban sngotu ba u Jesus Christ ulalong hashwa ban Kaei syagdi ke pertai. Henry u Jesus Christ ushim ya ke jinglong breu ara jar snam benshwa. Dene tegraw ngan kam ya ke ban pediang ba u Jesus Christ shim lasdang. Mga pingi don ye kesngi jong ke stang kesngi kha ke jing stang ke jingi hashwa jong ke ta kesngi bla kha ngi ngem patshim le don re Jesus Christ long kumta Jesus Christ la long hashwa ba on pelong ke baro na mar ke Bible ko on klem ba u onam la ban long ki ke baro ki bla long ki bangila ban yu i par ki bangim la ban yu iru te kata ke daw ke bening kong balai ba shim le bu ye ke tarik lane kesngi belakha yu Jesus Christ haga Bible. Timentang inya pejpat syaka benta ke baar, lani ke mat ke baar. Balai, bam syim lebu ya kesngi belakha yu Christ. Ngasngo ban ong ya gani ke way ke kentien. Aingo yu blay ba syim le thoh ke tarik. Nama don shibun ki breu ki ba kam ken kor ya kesngi u benai u snam. Ban yu nong penlong ya kesngi yu benai lani gisnam. Nong biang sisien aingo yu blay ba shim la thoh ke tarik jong kesngi belakha yu Christ nama don shibun ki breu hagari ke perthai ki ba kham ken kor ya kesngi ban yu nong penlong ya kesngi.
Lesi fila banong kata kam day na kabanta jonga. Ngam nyaw kor ya kesngi palat ban yu nong penlong ya kesngi. Day kata ka jah ka por jung ka Bible. Ka por bau Jesus Christ dong nyat ani ka slap pertai ulai kendo shibun ka jinge. Ka jinge ka bau Jesus Christ wi kendo kam day bat ki nong pom, ki nong krong ka jna, ki nuti lani ki pat ba. Ka jinge ka bau Jesus Christ wi kendo kambun ka day bat ki reuniam. Ki reuniam ki batep bat ki bapule ka hukum henry ki bamla ban yu EU Chris ha ka hukum. Ken mau ba ka jutang ka berem, ka testament ka berem, ka ka kitab ka bangi day ban yu EU Chris ha bangi pule ya ka kitab ka berem. Ken mau ka balang ka baning kong kim padon ya ka jingthmu jong ka testament ka batmai henry ki lap yu Chris lapun kendo ik babon ki bensing ki bakodor ki lap hai show Balei ki lap lingba ka testament lari ka jingthmu ka berem. Balei nama lapun pau yu Chris lingba ka kitab ka berem ru. Ginun kam bantep baga jutang ka berem ka serngio bat ka jutang ka batmai ka met. Klem da don ka met ka nom don ka serngio. Tadi ta kadang i aingo yu Balei baga serngio ka pensisai ka jing don jung ka met. But kawai na ka jing ka bau Jesus Christ umat ka tu gisngi ka day halor ka sngi sabaton. Pensyam bon sin. Jesus Christ wi kendu jing namar ka jing ken kor palat jong ki breu ya kesngi palat ban yu try. Wat iki kambaru kilong kamapo ban ya kesngi. Kanuksa ka bangan IP filaban syam haga gospel ka jong Matthias ka long ba khatar ka khot ka bandingkong hadu ka bapra. Haga por bagi senran ka jong Jesus ki khet ki sokyo. Parisi ki lakren persai ki senran namar bagi khet sokyo haga sngi sabatan. Baru Jesus Christ lakren syai ka kentin daga baong bau khonu breu ulong utrai jong ka sabatan. Ukonu breu ulang utrai jong kesabatan. Ukonu breu ulang utrai kesabatan ng Bible. La penjakna ki baru aknang ba Jesus Christ unyo ban pen I la de pa ma ulang kesabatan ke basisha. Sabatan ke serngio. Ka met ke basisha jo kesabatan ke de Christ nama ke sabatan ke de ke krenspang ke jing shong thad. Ke jing jathad. Jesus Christ ulang ka jing jathat ke basisha na ka benta jong abad jong pi. Wang wan pi nga ki bakya ka jingket mangan ay fi ka jing jathat. Larangim don yu Jesus nginam don ka jing jathat ke basisha nginam don ka sabatan ke basisha larangim don yu Jesus Christ ka donon. Rekay ka bangi ha ka ni ka juk landong ka khot ka bakandai ka Bible ka yethu ba Jesus Christ upen kya yu breu ba ubadon ya jingpang ya keti ke bayap. Baru Jesus Christ ulapan kia bakal jah ke sengi sabatan bat kini ki parisi ki reuniam kila kren persya ya ke jingle ke jong Jesus Christ. Mendai ke jingpan kia hendrai ke jingpan kia ke sabatan. Ke sabatan kala long ke isu ke bakham kia ban ya ki baro. Hadu kala pelong eki ong ke Bible bagi parisi kile sela persya kumno bagi nyo ban penyap no ya halor kesngi. Belafin puli haga gospel ke jong Yohanes kala nong basan. Pensyam sekawaipat ke jing tu kana ke basngo sang sort chpang wei breu ubangim tipe ke kertang ke jung re ubadani ke jing shitam hadu laifu pratali gisnam. Baga Bible ka ong bau new breu la don hakani ke jaka ke belakot ke Bethesda na marga don ke jing kamilanti bau nyo ke jing penkia ha ke por bau angel jong Balei wan man penki ye ke pung ke badon ha Bethesda. New breu shim lala ban nyo ke jing penkia na marga jing shitam ke bajur. But don bayarap yu na ke benta ban let ban kta ye ke ha ke por bala penki do angel jong Balei. Bu Jesus Christ wan bani syam yu breu la kli ni ke jingkli ha to me kwa ban yo khia nu breu le thu e ke jing e ke bu kendo
But the Bible ko ang bu Jesus Christ ong yang ra ega jing tia but yahat. Pila ban sham yang ni ka kentien hagar khot ka pra. Jesus ong u tu yang ra ega jing tia but tu yahat ro. But kani ka jing le ka jong Jesus Christ yu ni breu but ka jing pha ka ju ye ban ra ega jing tia ka de hagar singi sabatan but ki parisi ki riuniam abaki yu ni breu bu ra ega jing tia ka singi sabatan. Kim shim la le kemen na kapata ka jing pen kia. Kim shim la aingo. Kim shim la ongru hai bede bat ka jing pen kia. Henry kila penram bet na mar. Tang na ka dabu la ra ka jing tia ka singi sabatan. Tingi ka jing long jing ki breu na do ka por ka jong jisu. Bawat ha ki por ki bamentaru ki dan shibon ki breu ki banyo kor ka singi palat ban yu nong penem. Unong penlong. Unong tau ka singi. Dene ta kadao nga kits kema wat akapor jong apsel Paul ru kadon kum kani ka jing ja. Don ki ken huon breu ki banyo ya ka wei kisngi ka bakam kor ban ya ka wei pat. But ki don pat ki breu ki bang baro kisngi ki long kum jo. Kabala penlong yu apsel Paul ba un tho agini ka kentien ha ka stish kinong Rom ka lanong ka bakat sao. Ang kits kem ka dao ba apsel Paul ha ban tho agini ka dao na mar ka don. Arken hon ki breu ki balaya bonia bon ketien ki bala penksan ya lade bagi bala pendam ya ki wei halor kasngi bangi ha kini ka stish kena rom golang ba khat saw khat ka san wa abs Paul kren shai ngais kam gari lembaga jing persat museum ju mensim ba khoi ban tho ini ki baro knang balada ka ju ka jing sham ka ju ka jing ja kan wan ja ka ya ka jing ki ba menta ila ya ka banyo ya ka jubab ki don shikin huon ki bakren shapang ka jing nyaw kerpang ya ka wei kisngi kham kerpang man ka wei pat ka wei bakaken huon ka bang baro kisngi ki long kum jo patungin nya puli ka po sti knong rom ka long ka khat saw ka khat ka san kentien ka bang wei u kham nyu kor ya ka wei kisngi ban ya ka wei pat kisngi ka tari ka ken huon ka baning kong Kedhuan ke baar kong wei pati unyu kor rengkat ikisngi baro. Tikai ke buat absurd Paul don ban kren halor kene. Wang tulong wei baro balas ngokut ni askem halaga jong ke jing mudhi. Wa absurd Paul wang tungin ye kut ni agak tungin ye senge no ban ye bun ketien ban ye bun ya halor ke jing nyaw kerpang ye kanu kesngi. Namar kam dei syapang kesngi. Kadai syapang unong penlong ya kisngi baro. Hagar khot ke ban riu wa absul Paul ong uta banyo ya kata kisngi unyo ken ha utrai kumju uta ubam ken ha utrai namaru aingo ha Balei. Ka bakongsan ke jing aingo ke jing mani ke jing ya Balei. Kalong ke bakla bangin mani ya kisngi ya ke tarik ya benai ya usnam ya ke jinglong kerpang jong ke Kaei nama dei tang Balei beri hok banyo ya ke jing mani laring ithut no ya ke jing mani Balei tang laga dau bangim mani ha ke sngi ke ba ki wei ki sngo dei ban mani katahi kelalong ke jing bakla bat ngala ban kentup ya ki breu ki betut bat ki pendram ya ki wei halor ke sngi kum ki Kristan ki bakin jado om ki Kristan ki bakin jaman sim. Tadene tak daw halor jong kene nganget scam. Bangin yo ay gani ka jing hikay. Ba om shim la tho ay ka tarik. Henry itip gani ka way. Ka jing shisha ka long ba u Jesus Christ ula shim ya ka jing long brio. Timenta shwa bangin poy shikamat ka balai. Kata kalong Balei pat ki Kristan baro menta khambun ki lekmen ha ka wei ka tarik ka bakila bu kata kalong ka 4% tarik December kum kasngi ka bakirpang ban ken mau ka jinglong brio ka jingwan long brio ka jong Jesus Christ ka ka pertai kum no pat syapang ka tarik kalong ru kum ju kum mangala kren na du ka besdang ha ka bedai bat ka tarik ngangit skempat bagan ni ka jingbu e ka tarik ka 4% tarik jong December kam dei ka jing jarang kan dehi ka jing penja ka bu Balei usha khnang
kita balei ka dau kalong ba ubreu ulong ubaklat biet ki breu ki long ki baklat biet hagani ka mat ka baar ngiyo i ba ki breu ki nyo kor palat ye kesngi re ka mat ka balai ka mga kwa ban rai pi kalong balei ubleu syapat yakani ka ar pesantrik bat balei ngemla ban ong bagalong ka bakla bangin ken mau ke jing walong breu ke jong Jesus Christ ni ka pertai kadena ka dau ba breu ulong baklat biet kumno ngala ban ong e kata nama gade ke jing shisha bagi breu ki klat ladagam don ke jing thoh lesi fila ban ong galadon ke jing thoh ye ke jing kha ke jong Jesus Christ andre ke super no bagam don ke tarik gade ke jing shisha re ki don pat ki bam jupule watang e ke Bible haga por jong uyones kila don ki ken hun breu ki belong kumta haga por jong absol yones haga ba kila don ki ken hun breu ki ba pediang ba Jesus Christ udai uble hinrei kim pediang ba ula shim ya ga jinglong breu haga di ke pertai ke ba mentangi i don ke ken hun ki ba pediang ba Jesus Christ ulang ubreu hinrei kim pediang ba Jesus Christ ulang uble Mereka por jong Yohanes kidan kibrei berpediang bau Jesus Kristus udai ublai dan kim pediang bau Jesus Kristus ula shemya ke jinglong breu shemya ke jinglong do kabala penlong ya u Yohanes bau tho ke ke shiti dongin ya pulia ke ke por ha ka shiti ke beningkong Yohanes kelong ke basau ke khot ke balai pensam ya ke kentien bang berkamen siam baru ke bamplayo Jesu kamlang na ublay tigan ni galong kata kamen siam jung tau long ye le persayo Chris syapang ke bapila yo sngo bakawan but mentaken ke ladon lepa ke perthai lafin pulia ke Bible kasi translation pinum yo bahaya ke jing tho kum badai Mereka talk ke English Bible and every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. I go you play but skawai pat ket khat kata ka kalong Aryones kalanong ka baningkong ket khat ka banyo ka baong ri ke kentien na ba shibon kinong syukor kila let mi no sya ka perthai ki bam ya pla ba Jesus Christ ulawan ha ka do uniken ulong utau nong syukor por nong yele persya yau Christ hagawai bekentien wabsel Yohanes wong ki breu bagi ken hon breu ki bam nyat ba Jesus Christ syem me jing long do ki day ki antichrist ki nong yele persya yau Christ den te daung isu thu ba ki breu ki la ban sya lam baklah ki babon ki rukam Tingi ayo you blay bagani ka arpusan trik ke de sngi ke bangi ken ma bo Jesus Christ shim ke jing long do la da kam don kum gani ke sngi ke bre ke bam jupule ke Bible lese kenam la ban sngo thu ke baning kong e ke jing e ke jong blay bo shim ke jing long breu khnang ye ke ba un penem man sius pa ye ki pop ke jonga ba jong pi ba jong ke perthai hi baro ke we timetangi sngo thu ke ni ke we lengba kani ke sngi wala da kam dei ke tarik bala khayo Chris ringi yo pat ye ke lat ka klalong ushabi ban ye thu she ke perthai shapang ke jing e ke jong blai pat shapang ke jing wan long breu ke jong blai lesi fil aban kli kumno gala ban long bo blai un kala breu ke jing kli ke bengi dei ban kli ya kita ke kli kita ke jing kli ke long hatu don bo ke bamla badu blai kam don ke bamla baru blai balei ublai ule ya ke niru balei bo ublai ushim ke jing long do kam dei tang ban shupen i ke jing la ke jing re ke dei na ke dau ba ubre udon kam ya ke jing sius pa te dei te ke dau ni aingo ublai wala dangim tip ya ke tarik blak ha yu Chris re ublai angit scam ula syak nang ba ya kini ke arab santre kan long ke sngi ke baga perthai baro ke we kan ken mau ya ke jing walong breu ke jong Chris kam don ke jing bakla ru am ban le kemen ke Christmas ha ke arab santre nama ke de ke sngi ke bangin yo ban ya ken mau parlok baga perthai ru ke kloy ban sya skor hakum ke sngi shapang ke jing e ke jong blai
Namaru Jisu Kris shim lawan tang na ke Kristan ulawan na ke benta ke pertai baro kawai. Jisu Kris shim lawan tang nam ta ki kaddo kat ne ki kenhuan. Jisu Kris lawan na ke benta baro ki breu ki badon ha ke pertai. Tadi te kedau ngangit scam ba fin pediang igini kawai. Walada kam dei ke tarik ke bela thoh ha ke Bible. Compare ke don pat ke khubor ke bayadei bat ke jingthmu na ke ketianu Balei. Kaei ke bangi don kamban pelejing mot kalong sya ke khubor jong ke Khristmas. Di kaei ke jingthmu jong ke Khristmas. Ke jingthmu jong ke Khristmas kalong bangin tip ban kam itu ya ukris. Kam dei syapang ke tarik, kam dei syapang ke sngi, ke dei syapang unong penem, nong siuspa, Balei kraubor, bagidan kam ban itu. Hagas ngi belakhayu Jisu Kris ngi ishibon ki kerteng ha ke Bible. Padan shibon ki bre ki itu ya utangkum unong penem, kabamot kitab tangai gawe ke kerteng. Tagalong Jisu Kris. Ke Bible ki itu haga por belakhayu Jisu Kris. Angel jong Balei lepen pau hau Joseph ya kajing pos niu. Kata gelong ba on khot kerteng ya Jisu. Kani ke kerteng Jisu komot Yeshua nong pelat nong penem. But on khot ya ni ke kerteng Balei. Nama kadi ke kerteng ke ahengi ke khubor syapang Balei. Syapang Kris. Kris ulong unong penem ya ki breu na ki pop baro. Jingthmu jong ke Khristmas kalong mangin tip bani thu ningkong udai unong penem jong abat jong pi. Helai kam kut tang hang ta. Dongin tip khamha yu Kris. But ai baga perthai kan tip bat kan itu khamha. Ai bagi Kristan baro kan itu khamha yu Kris. Namangin kam ban tip khambun syapang Kris, syapang Balei. Bible ko ong wat ai uba start un sarong aga jing start. Wat ai uba klein bon sarong aga jing klein. Wat ai ba uba riu spa un sarong aga spa. Laga day uba un sarong aga diga way. Bu tip u itu ya Balei. Diga jing kali galong hatu pi tip na em ya Kris. Kumadai ban tip. Tu ai ba kini ke Khristmas. Ke jing temu jing ni Khristmas kalong mangin tip khambun. Nanti kadau la ai shibun ni ke kerteng ke belakhayu Jisu Kris. Tang hadian jing ni ke khot. Kadon ke jing thoh agar khot ke ba ar pu ar. Ke ba thoh ini kentien. Lale ikini baro tiba kum taon pendep ya kita ke belaong do try do ke tulpa do ong hakmi kita ke taisut ikan penkhon kan karu yu khon bat kini khot ya ke kerteng jung u Emmanuel. Ke belong ha ke bala batai u Balei lambat ngi. Ke jing temu jung ke Khristmas kalong bangin itu ya Kris kum u Balei lambat ngi. Lemba ni ke kerteng ke bala ai. Ke de ke khubor kam de ke kerteng. Kan mau ke kerteng ke jong Balei kalong ke bashisha. Mdei ku mangi ki breu bonsin ki don ke kerteng ke baskol tenat mdei ke kampat ke jinglong kalong shawai. Akum badon ke wei ke jingitu kana. Baga khubor kala poi shakawai kalong keme. Tagalong baki khon jong ki laya syok ki laya dat ki laya penklumar shnong. Baga taga breu ke don shibon ngot ki khon bat kala kli mano kita ki khon. Bat keladan bayatu bau Petrus baru Yohanes ki khon jongka kilaya buat dan terkenal kilaya pun kelumar bat kilaya syok ya dat hagasnong. Dan shibon ki beri badan di ke kerteng ke baskau tenat ke kerteng ke belasat naga Bible hari ke jinglong pat kimya hap bat ke ketianu Balei. Tadi yang terkenal ada don ke kerteng ke belasat naga Bible aingu ayu Balei ke long ke kerteng ke baskau tenat ringan kamban bu ri ke ketien ke jong Balei haga dono jeki khon kenang ya ke bakin im kat kum ke ketien ke jong Balei. U Balei umlong ku bu brebo un syukur bat ke wei ke kerteng ke jong Balei ke dan ke khubor na ke bentar jongi. Bat kani ke kerteng ke bala thoh kata gelong u Emmanuel ke bafilak ban syamru haga kitab Isaiah gelong banyo ke khot ke bakat saw kam kut tang haga kerteng Emmanuel. Yesus alafin pulih ke kitab Isaiah gelong ke bakendai ke khot ke ban riu ke Yesus ke kerteng ke jong utrai Jisu kerteng ke jong Kris
Tungin puli ke por ha ke kitab Isaiah kalong ke bekendai. Kitab Isaiah kalong bekendai kot ke benriu. Namar hangi lakai ukon balai ukon hangi. Tiga jing sensar kalong halor ke terpeng jugu but on kot ke kerteng jugu ubapla. Hatu pi itu eu kreskum ublei ubapla ke jing ke jompi. Namar ublei u banle ke ubapla. Ki kam geju kilong palat banyak ke bangila ban skoto dari tegedau ulong uba pela. Banang tashishu ke kerteng geju kilong unong sela. Pidon kami udang keren. Ulong unong ablang berat uba keren ban ngikum gilang berat ngiyos ngoe ke sur geju. Uba ni selai ngi haki ke barok jong gejingem. Berulang ru ublei uba kraubor kata dikawai ba kerteng geju Jesus Christ. Ublei uba kraubor. Atu vi itu u Christ kum ublei uba kraubor. Lefi itu u Christ tangkum unong penem. Pidang itu tang kendiat pidang kamban tep kambun. Kata galong pihak ban itu u kum ublei uba kraubor. Fidana pereng ke jingile, fidana pereng ke tma, fidana pereng ke jingshitom. Ken mau ba ublei uba kraubor ulak balei ke kamba ke jingim ke jupi. Kamdan ke bamla ba ublei. Nang ta shishu ke kerteng ke jong Christ laong ba ulong ukpa bam jukot. Nang shibun ki brig bam don kpa kilong corn sweat. Kwa finte pa ke singi ai ba hagani ke Christmas ke ba finle kemen pini thu yu Christ kum ukpa jong fi. Pini thu yu Christ kum ukpa jong pi. Hallelujah. Nang taru ke kerteng ke jong kam kot tang hangta la khot yu uru usiem jingsok. Usiem ke jingsok. Hagani ke pertai ni kenduk shibun ke tma ke jingjar ke jingele. Henry bangi itu yu Christ kum usiem ke jingsok. Ke jingsok ke sensar ke download ke jingwod ju perkhat ju baro. Ke jingsok ke bapalat ke jing syampang ke jingsok ke ba pertai kam la ban ai. Kata ke jingthmu ju ke Christmas bangi itu ya u Christ om tang kumunong penem. Ring ni thu yu kum itu yu kumun ublei Emmanuel ublei lambat ngi ngini thu yu kum bapla nong sela ublei bakraubor pa bam jukot nang taus im ke jingsok to ai bahagini ke Christmas in tip kambon syapang ukres in lekman ya gini ke Christmas rengkat baga jingmot panang thrang ko ban tip kambon yame wanum khuslai ke tarik wanum khuslai ke snam wanum khuslai ke singi hanrei yakni go way piran kam yak ban bu ha ke jimot kata galong hatu ngalai thu bahane am yu lara em angit skem baro in ong hi em namarba ublei lo ba kraw palat genam la ban tip yu ublei tang kendiat singi blei ulong ba pla do kata ban so thu ke jing pla kam dan chu ke jing kod dongin tip kambon yu namala ringi tip kambon yu try u Chris ha ke jingem ke jingi ke Christmas ka long ke badon jingmat to blain kur khuye pi ke yeng ke sam ke jong pi but ai bagani ke Christmas ka long ke badon jingmat ha ke jingem ke jong pi shwabangan penkot ngapen ken mawe pi sesien balei shim labu record ye ke tarik bal khayu Chris ke daw ke beningkong u Jesus Christ la long na bam jukot shabam jukot daw ke baar blem kwa ingi pengin kam ken kor ye kesngi ke tarik ban ye unong pelong ye kesngi daw ke balai bleu sha lese ke ni arab santrik bagan long kesngi bangin ken mau namar don shibun ki breu ki blaklet bat ki baya lamba klaru hadu ba absol yones wa ban kren ke tin ke ba kam e ba ki de ki krislam ler namar kim pediang bu Jesus Kristus shemi ke jing long do baka bakhadu kamat kedaw ba shim la tho ye ke tarik kedai namar ukres ulang ba kham kong san bangi ban tip ban ye gesngi ban ye ke tarik tungin tip ba tungin itu kham ha yu kres ha ke Christmas blege jing so lor kat bat pi amen.